Mbala tsara atsika jiaby. Ya, maro hoe vidéonareo viavy tatoato, publienareo amin'ny Facebook, mikoragna, mivolagna hoe fa ao ny sasany hoe tsy manambady lehilahy koa tsy lehilahy bebe karamanazy, be karama. Ya, misy koa sasany mivolagna hoe miteny hoe fa tsy manambady lehilahy, tsy mahavelogno izy, tsy magnantoko izy, tsy mavita miantoko facture anazy jiaby. Ke za eto re tsy andeha amaly vidéonareo viava be igny fa za mandeha gnazava koa positionné lehilahy par rapport amin'ny fiainagna misy atsika zody. Ya, zao izy. Tsara ianareo viavy, zay lehilahy zay lalahy be karama, zay efa tsy tia manambady viavy tsy miasa. Viavy kamo. Viavy izy ty tavandra volanay zay mahavelogno izy. Fa alozany toetrandro zegny aminay. Ya, zay tsy mila viavy hitavandra zahay hiantoko rehetrarehetra anazy, facture anazy jiaby hamelogno izy, zay tsy mila. Tsisy tsaratsara ny olo miaraka na mpivady mifamelo, mifagnampy, mifankatia, mifampizara tasy agnatin'ny trano. Tsisy tsaratsara an'izegny. Fa tsy hoe misy mitavandra araiky ifamelogno izy, amelogno iantoko fiainagna anazy jiaby. Keneko aminareo, pitramina ty dambazanareo io fa ya, be vola io. Izy ndraiky be vola vadinareo fa nareo tsy herezy. Matoa anareo fa mipetraka amin'olo be vola, mbala mandeha misengy, mbala mandeha miantoko magnefa lehilahy, dikan'izegny anareo tsy herezy. Ke misy tsaratsara antegna mizaha miaraka amin'olo tiantegna, na izy tsy mpanarivo. Anareo samby miasa miaraka mikofoko mifagnampy, misy tsaratsara an'izegny. Ya, anareo tsy olo folaka tagnana, tsy olo folaka vity, tsy olo marary saigna, tsy tiasa, mba mifamelogno, mbola mitady karama be iantoka anareo, na mila lehilahy miantoka facture janinareo jiaby. Ya, aveo koa misy raisonnement nareo viavy sasany koa hoe fa niala amin'ny pauvreté Madagasikara, avaty koa moa hiaraka amin'olo tsy za olo misy vola, be vola mahavelogno antegna koa mavozy pauvreté. Ya, tsy hoe ke tsy midikana koa tsy nanambady risy olo mpanarivo ka anao direct site libre amin'ny pauvreté any classe misy anao. Ya, miaigny tsara eto olo agnatin'ny classe modeste zegny andafy ty na classe moyenne, miaigny tsara. Koa anareo mifankatia miaraka mitady, na tsy mpanarivo risy zegny anareo, miaigny tsara, sambasambatra ny olo manambady olo risy nefa olo iny tsy tieny. Misy sasany ny viavy miasa izy mahazo karama. Fa ino raha ataony? Karama anazy tsy hita. Karama anazy zegny ninany, karama le viavy zegny ny viavy. Fa karama le lehilahy le ramose, igny zegny nindreo re, igny iaignandreo agnanovagna jalijaly. Ino raha karaha zegny? Ny viavy amizay ataony an cachette karama anazy agnamboarany projet, na hoe agnamboarany tragno avenir anazy amin'ny tany misy izy agny. Ino karaha zegny? Ino plan karaha zegny? Na ino karamanao ninao tsy hitan'ny vadinao, agnambaranao zay raha tianao izy agny. Karaman'le lehilahy ndraiky mila zarainareo re, iny karamanareo mamelogna anareo. Dikan'izay vitavita projet marefaka maray misaraka. Fa tsisy fitiavagna baka zay. Misy tsaratsara nareo magnano projet araiky, projet ninareo re, volanareo re magnano izy. Za mi-conseil zanako isan'andro, zanako viavy, mianara zanako hoe mianara jusqu'en farany. Vita fianaranao mizava asa aveo manambady amizay anao koa nambady vaza. Za tsy volagna amin'ny zanako hoe mizava lela be vola. Aminakà makorely, olo taloha le viavy miala tsiny, le viavy mbola magnano makorely igny. Aminakà managna toetsaigny kare satria izy mitady vola amin'ny makorely anazy. Ka magnano passe-temps io ka tsy maintsy magnefa. Igny aminakà normal be. Makorely isika izy mandramy lehilahy mila vola. Fa anao fa mivadiagna, anao manambady, misy tsaratsara nanareo fivadiagna miaraka mitady, mifagnampy, mifamelo. Izy typique viavy magnano izy typique viavy gasy, ankamaroany boka avaratra. Ka igny zay le koragna ke azadingatsika entre parenthèses, fête Saint-Valentin à Paris atsika Paris in Love samedi 14 février. Agny atsika magnano ambiance atsika. Mandany vola atsika. Ok? Veloma.